Pozdrav svima, moje ime je Danica. Već skoro 4 godine bavim se internet poslovanjem, a nekoliko zadnjih mjeseci isključivo mrežnim marketingom. U ovom video zapisu želja mi je da vam iznesem neka svoja razmišljenja o večno interesantnoj temi sponsor ili mentor. Naime, mentori juče i mentori danas su dijametralno potpuno različite osobe, što zavisi naravno od načina rada, o sistemu rada, što se sve menja, kako se menja i situacija i okruženje i samo poslovanje. No generalno biti mentor ni juče ni danas nije ni malo lako. Biti mentor na ispravan način, na kvalitetan način, učestvovati u životu i edukaciji svojih članova. Mentor bi jednostavno morao biti osoba koja je i najveći prijatelj i najveći neprijatelj svom članu. Najveći prijatelj, mislim na onaj deo da on jednostavno mora učestvovati u životu svog kandidata u toj meri u kojoj njegova privatnost može da utiče i na samo poslovanje u određenoj poslovnoj prilici, u određenom programu. Znači, u onom delu i u tolikoj meri u kojoj taj pojedinac utiče generalno na rad celog tima. Mentor danas također treba da bude i osoba od autoriteta, osoba koju se veruje, kojoj se divi. Znači, mora postojati i određena distanca između člana. Treba se naći tu i balansirati na određenoj meri i bliskosti i autoriteta, ali generalno kažem, biti mentor nije lako. Treba danas i naći balans, kako i članovi, tako i mentori, između ponude i potražnje, barem što se tiče tog plaćenog dela mentorstva i edukacije. Ali u suštini ono što može da zasmeta je što se današnji mentori malo više okreću ka samoj edukaciji, ka procesima vezanim za lično usavršavanje i za građenje isključivo ličnog brenda, a mnogo manje vremena se posvećuje i tema na raznim seminarima, webinarima, uopšte druženjima poslovnim i susretima. Mnogo manje se pažnje obraća na konkretne situacije, na praksu, na gradnju timova, na te finese šta, kako, koliko, gde, što se tiče praktičnog vođenja posla, napredovanja, gradnje svoje grane, tog tima velikog. I jednostavno da smatram da će u tom delu, posle opet određene vremenske distance, pokazati se da je to karika koja je nedostajala da bi današnji mentor izvršio u punoj meri svoju duplikaciju, odnosno stvorio novog lidera, novog mentora koji će opet stvarati nove timove. Mislim da današnji kandidati, učeći da budu savršeni mentori, gube nit u praktičnom delu vođenja posla na terenu, što bismo rekli. Naravno, ostalo je vreme da pokaže da li je moje mišljenje bilo pogrešno ili ne. Toliko za ovaj video. Do neke naredne prilike, do narednog videa. Moje misli ostaju sa vama. Svako dobro.